hela muna muna ng permain namin. Si Magindani, huwag ka mo dito! Sa mga pera kami, nabuhay terpasat kami. Dinalaho, Adiliro mo kayo! Din ka dito ngatungan ni Ulotan Bangsan sa Galion, nang na magkulit kami. Bawal ito na magkulit kami. Hindi matutikin ng ro, magtabang ng salas na rohan ni Itaw sa Luna. Gusto mo na pe, nabuhay terpasat. Bantu mo dani dito! Dito! Mabuhay may doon namin. Kasi titindo na sinaga, walang-walang boy ang kupangarahuna. Huwag ka mo dani na ito! Si Banganon, nabuhay terpasat kami kuhamunan di bakasyon ng paso, kuhata di batama ng manggoy paso. Amo asi! Oras mamuno na naman naman dyan, oras mahamin. Apa di Basne? Buti para dyan. Amo ha? Klasik kondisyon, Hoy! do sulam. Apa di Basne? Amo ay dani si! Nomor bata do, Amo ay dani ni! Biar mga ni! Amo ha? Kurang sekali! Susah kamu si dani ko apa ka na? Bunga! Hoy! Amo ay dani! Sumagalog! Hoy! Maglalambay ka! Maglalambay ka! Masih lagi ang ano na pa! Sila na gani! Begitu hatta paso pasina. Iya, sorong na di bolu nanya kedo. Kaya namin asmaro hamo na majalon. Tangan kamu na maringgan, dari pagkaroon ay pasok pati pamatang mo na di ang pagdalino mo na. So, hindi pa sa tayo na tuhan mo muna na ngayon siya mo. Sabi niyo, bukan niya para niya bilang ginawa niya sa mundo. isa rolo ang katulang punto. Pasang punto Mga Muslim, niya bilang ginawa niya sa mundo. Kung sa mga pinanda, nagpahalanda, nabulubas ang tama ng pulang-pulang. Amo ha? Ang naman yun ang kataw. Bagi ka bago sila isa ni. Kung sa mga pinanda, katulang doon ang pinanda. Sa mga pinanda, ang mga pinanda, kapag masuna. Second. Dito. Ito ang bolu. Asya. Ibalas. Dokter kusi dulu terus dikatakan. Mau seperti itu bukan karena medis asmar kita. Asmar kita. Asa si pangarap kayo pasok. Diyan naman. Asa matulas tulad sa tubo. Jika sikat pemirgo, si banyak penurunan. Jadi apa yang jadi buat dinubuat pun buat ambil istri. Balik kamu mo! Asa itu. Amo ay ang mga diwa! Asa mau pangarap. Dulu Abanu! Dijalas beroket kinamoko. Asmar di dalam bahasa itu dia bilang. Tuhan tanah dengan bumi kasih kasih. Soalnya ketua sakta di daerah, kalau dia mau kurang, oke. Nah. Yang namanli nangis haholongi mainan elanamio ikisonan mana susah boru kasihan masih aja jalannya dina umuran dihamu sai roma tua itu jomu
bernostalgia. Kalau tutte ribadi sekitar munaf Aulina Rawade Pamareta setepan narose sinati Pamareta setepan sesinati Manang pargonggong Pemerintah setepan narose sinati tolu Uriana mamasu-masu
Kota Beka Semergota, Semergota. Pak Rauli. Pak Viola. Ini bukan hanya janji, ulang pola berhasasi, cinta cinta sejati. Rona Maria, Rona Sampai kamu Maria, nyom. cinta sehidup semati. Pak Dion. Pak Dion. Sampai aku pilih, sampai aku tolong. Pak Dion. Pak Rizky. Setia sampai mati, Pak Mesra. bukan Pak hanya Mesra. janji, ulang pola berhasasi. Pak Mesra. Cinta cinta sejati. Rona Maria, Pak Mesra. Rona Maria, cinta sehidup semati. Kalau tungadong Papel. dobe nanang majalah kami Papel. dari dua maju itu majalah Roromuna. Mak Papel. Pekion dinagog mas roh dot akapasukan si marhiti dinapong kapita sa pagkacoran iti hakta alani dison dinarapak padupak-dupak kita do raja niya menggorita raja isi manukiti las dison disisenani didok nasida las dison mapasato arek nagok marhiti sinano na gudang na hujalohan alani i adorak sopa satani Jolo manisi mahani tiniti sanggarina bayan huru-huruan marga dia do hamo tulang galanami asa hulo kami partuturan gabe salahor dinam sadana sida dot raja ni boruta raja simanuk kali di mana gabe yang panasida gabe helangan borutai nagabe parmain nasida dison adong do hujarahan sida nagudan alani asa si seda uduran mahita dibulai di bagasan pikir bolo kami di jolo kamu mahaduni nami di buli alai bolo kamu di jolo kami maang di dolero gadi di buli alani kupasa tami mah somot tadani si seda ulau kita si seda hasuton si seda buru itu ngatongan yang kapartikinon sinamok na susenion pasatay mah iti mga tinopa golang pa gorau-rau na oti susadia sinamot na gudang na hujalo hami pasatay itu hamu haduli nami raja-raja nulis gabe itu hatang apa supasu na pasamay na oro pama hantar bakit iya pasama iya oke bun ano mata jalan terima jauh tadi mau nanti mga takas di batu pahamongan di son ima sinamot ni borot teh gabe itu bolo hami takas bolos do hami teruhi di bekas alas roha berhiti ng pinasahat muna sinamok ni borutat abi itong las ituturohan namin di berhiti di hamuna para siduli maksudnya kita tuaro pa ni tuhatta pa rin nabasay asa tuhatta malyak kay pasok ni kita amin mga liyawan akadadyangur di kita tutur na ng akapasariat pihita to akkaari naman jadi berhiti berhiti para kusiduli tuhatta dito mandokon asa bagok na mahagto oras sa muna pa sa ato sinamok ni Boronte tu ipas na mahani naman jalos matutu jadi berhiti di borokku di berekku bere isok kami yang lubis isok ngasok sejam bisa lubis teruan ngasok kami bisa doa kaburti isok atakas bolas kami hite naong mancalo paso-paso berbagai asok jadi moloho boru untuk bere moloho marga huta barat doho ale moloho dihami boru lubis doho da borkuda urus dole hami ho je borok pernong mana cuma dia pe ale digab mak horok konak ngadak ke kodinggan uli
pardong asari bomu tu akari na meyo udah terus mga duel honok ko tumarga uta barat tudu bisoro da bereda alay tingkap may salu nay ipatulas tuwa maka daw naringgan di hamura boru garek kuda di dohong nami ma satu bulan nak pinatubo si koro tuwa anak tuwa boru mahamura naulo mangiut tu akari na meyo da berek kuda. Jadi, opias ada kok masuk di pasar itu tersulut baru nami. Asa bita menurut itu pun masuk merok hidup nah berbatuan. Bersama tu Tuhan tak pernah pesai di borok kuduk kerek. Tuh anak mamuris tua borok torok. Dong amu dah mesa hatu nasorong natu. matutu. Asa tu harus dong mesa go tu mukul pun tali pasar matu patu koni orbo. Tenggek sarung matu hamura. Peri giring anak patu tu ni bapu. Saat kamu tu nomor ni satu nomor nol. Matutu. Asa satu nomor satu botian. Pasatam di hatan nauli atar dengan bumi mah pasu-pasu na satu hatta naburdui di pasatu hatta mai di hamuna ini berido kami tulang muna lubis tu akar yang mengutot sahak mamu horas sahak mamu gabi matutu. gabi jalan horas subuh di mana Soni mah jadi di son bere di borokku no perbuitir uperam atau di murah berek kuda matutu. asa firma hoki baru-baru pengasalawan firma to di muna berek kuruk borku lucu-lucu mah dia nang biak kata salah Matutu. masalah horas Raja Lubis. Asar rohani majalang nasira ba mamang nahobak tu si. Iya, hamuna di Jolo. Anggo Raja Simanukali mangiut masyakani ate. Iya. Raja Utabarte maju parjolo iya kan. Dok rombongan na. Iya, ba mamang. Marakum. Baru kenal kita, baru kenal. Jalo pasu-pasu ima hela nami anakmu buru nami nagabe baru memu dijalani lekuro ya wi botokku bolon songon buru boni baru memon termasuk don manggurang di Pangaratuan di taruh perserakani manggurang di perserakan don tak kiaso patau memudai jalani aju-ajuamu baru memon dari botokku ate lekku atar songoni ba songon hatas buru sino kodok kutuhamu lek kudo ibotokku songo hata dia batu ibodok kodokku among buru lek ibotokku ador haduka patu tu lobu ador hatiti batok patu tu horbo beserba tua bolehku doto ibotokku sa batok tu nabar nini sa batok tu nabar nono songo ni mah hata kami ima ula una berkota bar boleh tu atau abu permusit nami gabi amang gabi tidak lau pasah todo ulus pasah mami tulai nawe do ibu to nawe atau baik kamu mau nawe bertusi yang baru
hite Ulos pasamo to Agi at kahit si pasala horazon Dalam pepensar matura hita Anak pinang ngagabelandu Mungkin kagabi baru main Masih acuan hitari yang kana hurang Matura hitari yang kana hurang dekat Kau masih mempersadisian Taulah bahwa kasihan Tuhan Darah mohon ada si haomongan Rata kudur hitam kudur tu terulang Panginoon ng Tuhan Marhite-hite Ulas pasamo to Agi at mahita si pasala horazon Dalam pepensar matula hita Parang minum na gabi langku Parang minum na gabi baru main Masih acuan hitari yang kana hurang Matura hitari yang kana hurang dekat Oras. Horas Lakading nunga udot tu lekuru ibotokku tuk songon dia pe songon lima songon pangalahon ni parsoduk bulumon sidok-dok perjual tu borukku mulai dak ko dak memang naman sedo takas di budai polo omamon ujung-ujung motor sinang so bibir do habi tekim pasikolako sopa so sanggup doa yang pasti gula blok konang inarwana itu alai tupa do di Tuhan inang boru Kira berkata peodo lekon nunggu babu sokon di saya itu dok kira aku lepas kata sini lekon kape pos roh aku tu dua di saya dia baca baru ku deh lekon jadi sungguh ni boleh ya elah so kata kiba tangi kon pos roh aku di bawah ada aju babu personduk modal pak ate jadi sokor hata ina betul ibadah kodokku tua herano to boruku tua lama tua si korong di do di berbatua tua nana tua buru bobo helaku do to boruku dongam mu batu saruma tua Palen Ibu tahu tak kesungun dia kira tenang. Sioloi poda do hoinang. Mulai lahir holon ataknya SMP do ijolo namin nang. Sampai nagawi ko mulai saya masa unagawin dang ya ijolo ko. Mulai sadari oni nang ungaho ripem. Berjumah hoinang mersimat hua. Unak katopo tori pajai terhatok mau nang ilili ador muda nang beruku au mengaku dah hoi nang sioloi pore dah hoi nang au dokon ai dok bapa ya lusi hoi nang beruku tanggung jawab doi nang ya orang tuamu mulai tamat tu sekolah nang ibarat saya hodo bapa nang sabar operasi pi bapa tong nuyurus soy nang satu sadarion mulai yang tak nyoni nang ungamar rumah tangga nang ikoni boto helaku doi nang mangale sesuatu hohu bapakmu
kalewat doh umar bapay nang songoni bapakmu, holong ni rohani bapakmu nang da berku, berjumalan yoday nang, bertemu na baru, amang baru. Si palenon, ibu tuh kamu dong ngau rasa ibu tuh ipamuwa, si kali tuh rasa songod dia, kedan ni si palenon dana baru, pore hamu ma paru memod dana baru. Pore hamu marana edaku, hasian, mulai hanon, terseak ma edaku dah, dot tamu damang bawa. Sona marenang, herato may toril lili ador na ho denang berku. Abang. Udah. Iya amang padenami lapasahat ton ulus selama bagaimana hobartus ya mang. Berjuji ya peboy don, asal mamonang-monang. Damang. Songnay ma. Ase mekkel do hita, unang tangis bapa. Iya, mundur mak. Debata dotong sile tua horas mahamuna salhu na di parotor. Uluson. Iya, pasama. Iya. Oke mamang. 5 tambah 2 ngapi itu apa naik? Oh berarti tolu men sorpiate. Alai isorpido na halai nangon. Perwakilan ate ador haduka ma tutugu-tuguni lobu.
ador hati itu togu-togu ni horbo. Nang sorma tu amana boruku do amang boruku. Patogu-togu pahopu satu namar nini satu namar nono ulus somai to. Iya pasa ma. Iya pasa tamu ma. Oke ma. Oke ma amang rohani do namang leto ala ito do lai. Dihanami iboto do anggini kakak. Ibot kakak medok selamat bahagia mak. Jadi keluarga yang bahagia di kemudian hari. Laku paiti upah pudok pinopar. Sada marohamuna songon dayo naik mulate. iya. Buah-buah ala sepul dalan. Mobil nabotar. Saratolu ono mau Pak Bekana. Tolong digeser. Unak terganggu solo maka keluar. Hidup. Tupar mobil. Oleh tema itu hatta. Ala naung di jalo hamu pasu-pasu pardonga seripeo ditongani keluarga. Ate nama dokon dang dua behamuna alai ngaga bisa ada. Artinya di tonga-tonga ni rumah tangga gudang do. Jadi dokonokuma selamat menempuh kerikil-kerikil tajam maate. Alana dang songoni tabuna bolo di damar rumah tangga. Gudang do nakok turun na. Alani i bodoh huboto alaniaha ayang gosa sitong na baru pehamuna mardongakan. Iya, alai pitor saut tamuna. Jadi nahudok kosongonon ikut dos rohamuna. Bereng iluni bapai do oma ina kiningan. Ati nahurang las perohana daku boto anopi dalan no kusukuni. Gabi emang gabi. Pokoknya bohama asa bohape kipit dot akai katika ni sanggul asa boy malua bay mana makuturi ma bay. Iya. Gabi. Iya, langsung mau napala mangaliat. Iya.
Suhu bolo naro sia si mati tolu anggo ditaringo parsautan. Jala anon hupasatami tong tuhamu nah bar sia sarikat tade. Jadi songoni mah bolo hata sia kami tuhamuna dua selamat berbahagia mahamuna teh. Selamat menempuh hidup baru dos marohamuna madalani rumah tangga muna teh. Asadak kanyari rang mana pihak ditongani awanon badamuna naso jadi sirang todimuna matong marsi gonggoman. Songoni mah hata sia kami ditabai dan tua. Sungguh ma dihamu keluarga besar Huta Barat. Disojong jong dohami, na perjulu si dohon nami, songon anggaran dasar syarikat kata, disumma di pasat tami, nungani si adong nominal na, adong do catatan na lengkap ibek kami. Hatan nama tuan nama dok siti si kopara di pada pengaruh na, tungotik sosa dia pe, na boy terpatubani syarikat Huta Baru, tuhat tama namanggohi pasuna, lausanan di pasat tami ulus, tanggurabo, tuhamu penganten. Hatan nama tuan nama dokon, asa tu bol lama di dolok ni turba berdua. Tu banana mamu tu bordo kamu matong satu sahur matua. Tidak boleh mami. Jadi sebaita sianda tua sarama tatuna ada totong tepkelaun tanumoi ma dilai dok dito. Dilai dok dito sesuai gokot jojomu rodo hami dong asau tamu sian nagori simati tolu. Along ngadison Huta Baru Huta Lama Sipang dok nahumaliang. Naturut do hami malas roha siala naong marasahotan apala iboto nami dohot lain nami. Jadi itu pengantin si Palen dohot lain nami. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah atau keluarga yang seperti Maria dan Yosef. Ima siak kami jalo songot tadas tirorami sasarik anakin dan dua huta. Holon ulus do ulus tanggarabu asal hono matan watua. Titi matinoba orang di barang orang una tung olon ulusop pena betul besar tami amat tadi batama manabai pasuna atong panusit nami asa besar tami dia kau lusang gorabu banamang gudang nobar tu si girang-girang nami bain imakan oke mantap perjolo masyarakat Huta Lama dan Huta Baru bangun mahitan tu ni huta oke. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sumpah yang selalu tak ucapkan dulu. Makanya orang Jadi Songonima dia mau guru Nabi Huta Barat.